despite the fact that we have sat down and strategized and come up with budgets and programs, most of the time when we sit down to review, we rarely achieve what we want to meet as a church. And the question is, why are we failing? Ko bohelong ra ithela gore maiteko a rona a hella a thaela yaanong potso a rona ke gore ke ka ntlha ya eng. This morning, this is why I want us to talk about meaningful relationships yaanong mo mosong wa gompieno ke sone se ke batlang gore re bue ka botsalano and small groups. le ditlhophana tse dinyenyane. I'll give you an experience of how meaningful relationships can enhance ministry. yaanong ke tla le ga maiphitlhelo a leng gore tota botsalano bo ka thusa yang mo bodiredi. As I was growing up in the mining town of Orapa, Ha ke gola ko Orapa, there was a group of older men who would gather us on Sundays and throw us into their vans, and we go out for fishing expeditions as far as Shasha Dam. tota ne go na le borre ba bagolwane gone ko nako e nngwe ko Orapa ba ileng gore e rile re gola tebe re ka bosontaga We would be ba re excited. tsenya mo dikoloing tsa bone re a go We tshwara would be dithapi. excited to get our fishing rods and our fishing equipments and gather them and put them into the trucks. Tota tebe re itumelela yalo go bankanya go di tshwara dithapi tsa rona go di tsenya mo dikoloing. And we would be excited as the cars moved in a convoy, driving all the way past Francistown to Shasha Dam, or sometimes as far as Kasani to the Chobe River, or sometimes as far as Maung into the Tambalaka River. Tota re taba re itumetse yalo ga dikoloi tebe di tsamaya di thomagane yana di dira mola di tsamaya ra gone ko go tshwara dithapi teng re heta bo Francistown ra bo Maung hela jalo. One thing that I observed as we did this was that the group of the fishermen did not only comprise of Adventists. Tota se ne ke se lengwile ke gore tota borre ba ba tshwara dithapi ba e ne se borre ba masala hela. Amongst the fishers, there were others who were not believers in the Christian faith. Mo sethopheng se go na le ba e leng gore tota mo go bone ne se ba keresete. But because there was an interest between us and them, which was fishing, they were very comfortable to spend the weekend with us. Yaanong ka gore ne go na le sengwe se ne le gore ne se re nkaganya rona le bone ne ba tsaya nako ya gore ba tsamaye le rona bo go tshwara dithapi. However, to us who made a part of this group, Yaanong rona ba e le gore ne re le mo sethophaneng se the weekend was not basically just a weekend for fishing. tota ne se mahelo a beke hela ya go tshwara dithapi. We were not only dedicating the weekend for recreation, Ne re se tsamaye hela re ya go ikhutsa. it was a moment for us to reconnect through our local church. E ne le nako ya gore re le phuthego e be re gokagana. The difference between this group that went for fishing and the difference and the group that was formulated by a personal ministries leader at church is that this group that spent weekends together going for fishing had more life than the group that was mechanically formulated. Yaanong pharologanyo ya setlhopha se sa borre se ne e le gore bone ba kopantswe ke go rata dithapi ne se gaisa se e leng gore ne se kopantswe ke sa ba personal ministries. Now, small groups Yaanong ditlhophana tse dinyenyane tse that are mechanical tse e leng gore di ka tswa di dirwa ke ba personal ministries have a short life. di na le mosepelo o mokhutswane. However, small groups that are formed naturally because of relationships and interests have a long life. Yaanong tse e leng gore tsone di dirwa ka ntlha ya botsalano di na le mosepelo e leng gore di ka o tsaya o le moleele. When we went out for fishing, Ga re tsamaya re go tshwara dithapi we left in that small town different groups that were meeting because of different interests. ne re tlogela ditlhophana tse e leng gore le bone ne ba kopana ke sengwe se e leng gore ne se ka tswa se ba kgobokanya. Aspiring writers or a group of readers would meet to review books. Ba ne e le gore ne ba rata go kwala le go bala ne ba tsamaya le ba ya go thothomisa dibuka. Women who were interested in financial investments would gather and share experiences on how they are doing in their investments and how they can get properties. And other men who are not interested in fishing
but were interested in livestock would gather in small groups and discuss how they can enhance and improve produce or their livestock. Tota ditlhophana tse di harologaneng go tswa gore ba rata eng ba kopangwa keng ne ba kopana ne ba buisana gore tota ba ka ithabolola jang. But one thing that was common amongst all these small groups Yaanong sengwe le sengwe se sengwe hela se ne o ka se bona mo ditlhophaneng tse tsotlhe was the element of prayer. e ne e le kgang ya thapelo. Though we met for fishing, Le ha ne re kopanna go tshwara dithapi, as we drove along for hundreds and hundreds of kilometers, yaanong ha re kgweetsa mo mokgeleng yone e melelele we did not eo, only pray together, ne re sa rapelehela re le we mmogo. discussed different biblical themes. Ne re bua ka di-theme tse di harologaneng tsa Baebele. Some members of the fishing club were exposed to the Sabbath message in a car whilst we were driving to a dam for fishing. Bangwe ba otile ka molaetsa wa Sabata ha re ne re le mo dikoloing re tsamaya re go tshwara dithapi. All these small groups, pockets of people that were doing things that brought them together because of common interests, Yaanong ditlhophana tse ne di re tse di harologaneng ka gore ne ba kopangwa seopo sengwe se ne ba se rata ba le were mmogo. not simply were not just community groups, but church groups. E ne se ditlhophana hela tsa tikologo mme ne le ditlhophana tsa They phuthego. may not look like church groups, but they were church groups. Ne di sa lebegeng ke ditlhophana tsa phuthego mme ne le ditlhophana tsa mo kerekeng. I want us to move together this morning. Yaanong ke batla re tswelele re thoma mosong wa gompieno. I know that Botswana right now, we have what we call AG Sira. Ke a itse gore mo Botswana re na le And I know Sera. that here at Motswedi, we have a lot of members who are involved in the yellow scoop. What is it? Ke a itse mo Motswedi re na le ba e Aloe leng gore vera ba company. rekisa What is- forever. Forever Living. Eh. Did you know that A la itse gore those that are a part of Forever Living la itse gore ba e leng gore ba rekisa forever living are naturally connected to those that are in their networks because of an interest to sell? la itse gore ba kopane le ba e leng gore ba dira le bone ka gore An interest to sell. ba na le keletso ya go direla. And they are connected together because of the passion of the belief that their product can transform lives. Yaanong ba kopantswe ke tumelo eno ya gore go mo ba go rekisang mo go ka fetola matshelo. Relationships may start in a Forever Living meeting, and such relationships can grow into friendships that are now running and operating beyond Forever Living. Botsalano bo ka simolola gone go batho ba ne ba rekisa forever living mme botso go bo ne bo ka tswelela go heta go. I want us to move together. Ke batla re tsamaya mmogo. Now, a small group that was formulated here Yaanong setlhophana se ne le gore se direlwe gone ha by church members who are forced to work together. ka se direla Church members ba ne ba fosiwa go bereka who mmogo. even resent sitting next to one another. Tota ba ne le gore ebile ba ilana. Church members who can not even share a hymn book when they are singing in church. Ba e leng gore ne ba ka se ba tshware kopelo ba opelana Church mmogo. members who cannot even sit for a plate of lunch. Ba e leng gore tota ebile le plate ya dijo ga ba ka ke ba e And then emela. we pray and hope that they will function together as a small E group. be re ra rapela e be re sologela gore ba tla bereka sentle le As setlhophana se as I senyenyane. undertook this study and preparation for this presentation, Ha ke ne ke ipankanyetsa I have observed eh. from the reports from the General Conference that small groups in the Seventh-day Adventist Church have failed or are failing. ke ne ka bona report e ne e bua gore mo For the kerekeng ya sole Sabata reason that they are mechanical and not natural. gore di-small groups mo phuthegong ya rona di a retela ka gore di dirwa di sa thomama mo botsalanong. Imagine the kind of friendships that have been fostered through Forever Living that have failed to be fostered through small groups. Lemoga botsalano je e leng gore bo ka tswa bo dirilwe ke batho ba leka go rekisa forever living ye e leng gore diphuthego tse dinnyane mo phuthegong ya rona di ne di a retelwa ke go dira jalo. Are we together, church? A re mmogo. When we look at the relationships that we have fostered through our different groupings, Ha re lebegelela botsalano je e leng gore bo dirile mo ditlhophaneng tsa rona tse di harologaneng. in your workplaces, for example, Ko ditirong tsa lona I know you may be keeping an enemy
of the person that sits on your right or on your left or behind you, but there is that one person in front of you who is your friend. gongwe o ka tsona le mmaaba ka ga dithakureng tsa gago mme go ka tswa go nna le leng gore o gapele ga go ene ke tsala ya gago. These friendships and linkages that we have formed with different people that we are interacting with are the natural small groups that we need to execute and operate under. Tota botsalano jone tse le dikgolagano tse e leng gore re na le tsone ko ditirong tsa rona le mo tikologong ya rona ke tsone tse e leng gore a di tlhoka mo phuthegong. When we sit down and formulate these ones and we come up with a Bible study series, and then we go knock at my neighbor's house that I do not talk to, and I say to them, come join us for a Bible study. The moment I say that, I'm already building a wall between me and her, because every time we say church stuff, people tend to move back. They will tell you, "Yeah, make you tule milena ke na le kereke ke tsenang ke mo Methodist." Yaanong ga re le ka go dirisa ditlhophano tseno tse di bopilweng tse e be re simola re ra dirisanya maiteko a rona a re tela. But if she's in Forever Living, yaanong ga e le gore gongwe ke rekisa Forever Living, we can build a relationship, a friendship that goes beyond Forever Living, a friendship that can now allow me to share a biblical text without us having to formalize our meeting. yaanong ga re na le botsala jone jo e leng gore ebile bo ta heta go na le like it's beyond Forever Living, re nka kgona gore ke kgone go abela le ene le hoko go sa tlhokagale gore ke se moleki kokota ke re ke kopa go bolela ka mahoko a The boitshepo. model that I'm discussing this morning is the very model that Jesus Christ used. Tota ditlhophano tse dingwe tse ke buang ka tsone se ke tse e leng gore Keresete ne a di dirisa. Did you know that Jesus did not only minister in synagogues and temples? A la itse gore Keresete ne a sa hela mo di-synagogue mo diphuthegong. When you read the book of Luke chapter 15, ga le bala mo Luke 15, Jesus is charged for spending time and eating with sinners. Keresete o bewa molato wa gore o ntsha nako ya ga e ntsi yana le baleodi. Jesus would hold the hand of a sinner and say, today I'm going to have a meal at your house. Keresete o ta ba tshwara letsogo la moleogi yana ba re mo tsatsing la gompieno ka ya go ja ko As ntlong ya Jesus gago. walks along the road, Ha Jesu a tsamaya yana mo seleng, he would not mind being interrupted for the mission that he's going to. He would not mind being interrupted for a mission that he's going to. o na a sa bone go le molato gore a kgaupetse mo mosepeleng yone e le gore na le mo gone. Jesus would be going to Rosina's house for an appointment. Jesu o ne a tabe le gore gongwe wa ko ntlong ya And me. as he's walking to Rosina's house, Elder Didi Malang would come to him and say, Jesus, my daughter is sick to the point of death. Ha le mo tseleng yalo yo mongwe ta ba ta mo kgaupetsa marare moraka wa lota ga swa. And Jesus would not say to Elder Didi Malang, no, I'm busy. I have an appointment with Rosina. Please allow me to go and attend my business with Rosina first, and then I'll come back to you. Jesus would pause and then attend to Elder Didi Malang. And when he's done with Elder Didi Malang, that's when he proceeds to Rosina's house. Even before he reaches Rosina's house, if another sinner or somebody who has a problem comes to him, Jesus is not saying, you are not part of my itinerary today. So yaanong Keresete ne ya la gago yalo e re gongwe mo tseleng mo a mo kgaupetsa ka se ka mo thokomologe hela jalo o ba tsamaya le ene le ena mo thusa go tse go a ba la le loeto la gagwe. Jesus did not have a linear approach towards doing ministry. Keresete na a sena linear. Ke gore mo go teng mo go linear ke mo go kwadilweng gore o dire ministry o follower step 1 2 3 4 5 up to 10. Okay. Jesus did not have a linear approach to ministry. Tota Keresete ne a sa re tsela e thamaletse hela ke yone e ke e tsayang. Even when he was in a boat with friends, Le ha na le mo mokorong le ditsala, Jesus would do ministry. Jesu o na ntse a direla hela jalo. Jesus did ministry when he was a part of life and living life with the people. O na a direla na le mo bodireding jalo ha a tshela a nna le batho. This is what I mean. Se ke se rayang. In the Adventist way of doing ministry,
mo tseleng ya go dira bodiredi ya masala. There are written ways that we need to follow to do ministry. Go na le dilo tse di kwadilweng tse e leng gore tshwanetse re di sale morago. And often the way we do ministry is detached to the way people live. Yaanong ebile ka ga re reelwang gore re dire bodiri ka teng ga go ngokagane le ka ga batho ba And tshelang that ka is teng. opposed to how God ministered to humanity when humanity fell. Mo go harologana thata le ka ga Jesu a na a direla setho ka teng ga re sena go God, lemoga. after the fall of man, Modimo after Jesu modimo ha motho a sena go leoga. did not relax in his throne in heaven Ha nna hela ko setilong sa go sa le godimo. and do things remotely to try and reconcile us with him. A ba le ka go bankanya hela gone ko wa ntse ko godimo The ko. Bible says that Jesus, God, through the incarnation of Jesus Christ, became a part of humanity so that he can redeem humanity to himself. Bible e re bolelela gore Jesu ka morwa gagwe o na ta nna le setho mo lehatsheng. So God became a part of humanity through Jesus Christ, and Jesus Christ lived life with us, and Jesus ministered to us through the midst of our day-to-day living of life. Jesu ka ntlha ya morwa ga go na ta nna le rona mme Kriste le ene a nna le rona a ta direla. God became a part of us. Jesu o na nna modimo o na nna karolo ya Hence, rona. Jesus Christ is called Emmanuel, God with us. Ke ka moo Jesu a na a bitswa Emmanuel, Jesu o na We le will rona. fail at doing ministry if we do not become a part of the people that we minister to. Yaanong re telwa ke go direla bodiredi ha e le gore re telwa ke go nna kamano le batho ba e leng gore re batla go ba direla. Our understanding of the prophecies of Daniel and Revelation will equate to nothing Go if we are tlhaloganya ga not a rona part ga of the diporofeso people tsa ga that we Daniel le live with. Revelation. Go re tela ebile go tla bo You go know, le lehela ha e le gore ga re kgone go amana when le we batho ba e leng present gore about ra the ba mark of the direla. beast and the images of those beasts in the book of Revelation, Yaanong ha o bua and hela Daniel. yalo ka dibatana tsone tse re di bona mo bukeng ya ga Daniel. sometimes we tend to even look like the beasts and the frogs that we read about in the book of Daniel and Revelation. Ebile tota nako ga ntsi re hela re tshwana le tsone dibatana le digogwane tse go buiwang ka tsone tse. Though we have the message, Ntse re na le molaetsa. the way we present the message to the people repels the people instead of attracting the people to us. They shun us like we want them to shun the mark of the beast or the beast. Tota ka e leng gore re abelana molaetsa le batho ka teng go helela go ba gogela ka ga thoko ba sa batle gore ba amane le rona. Jesus Christ was a rabbi. Keresete ne e le moruti. And there were many rabbis during the time of Jesus Christ. He was a teacher. No go na le baruta ka nako eneo But ya gagwe. there is something different about Jesus as a rabbi and the other rabbis who were a part of the community that Jesus lived in. Go na le pharologanyo ha gare ga ba When rabbis walked through the streets of Jerusalem, ha barutana bone ba tsamaya mo Jerusalem. the people ran away from the rabbis. Batho ne ba ba tshaba. But when Jesus walked through the streets of Jerusalem, a rabbi also, Yaanong Keresete le ene ha na The young- tsamaya yalo e le moruti. the young and the old, Bagolo le ba banyenyane. great multitudes Batho ba merahe e mentsi would follow Jesus because Jesus was a friend to men. ne ba sala Jesu morago ka gore ne e le tsala ya bone. Jesus understood that ministry is not all about preaching a good sermon at the synagogue or at the temple on a Sabbath. Keresete na tlhaloganya gore go direla ha se gore ra therohela e molemo go Ministry Phuthelong. extends beyond teaching the progressive classes of the youth ministries here every Sabbath Ministry at go Motswedi Church. o heta go ruta dithuto tsa bašwa mo Phuthelong. Teaching, preaching, and writing and doing all these beautiful things that we do as a church are good things, but they are only a part of a ministry. They do not complete ministry. With doing them alone is incomplete. Tota dilo tse re dirang mo Phuthelong di molemo mme ga di a helela gore e be re dira bodiredi ja rona. Because the practical integration of biblical principles and godly practice in most people's lives
is worked out in relationships. This is what I you to take home. Friends influence friends. Yaanong se ke batlang go le se bua ke gore ditsala di rotloetsa ditsala. When people cried, Ha batho ba lla, Christ cried with them. Kreste o ne a lla le bone. When people laughed, Ha batho ba tshega, Christ laughed with them. Kreste o tshegile le bone. He was a part of the people. O ne a le karolo ya In bone. fact, the first miracle that Jesus performed, Tota the miracle, kgakgamatso ya ntlha e Kreste a e dirileng. got him a very a not so nice label. E ne ya dira gore a se ka itsege tota gongwe ka One of my go molemo ka friends, teng. one of my friends, when he refers to that parable, he says to me, but it looks like Muruti, Jesus. He uses it a nice way. He says that Jesus appeared to be the life of the party. Jesus, Jesu na rata monate. Ora gore o kare mofino o hedile. Go te tswalang dikeiti lenyalo le hedile. Jesu a ba re nya ha ise chae ke tsenya metsi ke ta hetola e nna mofini. Jaanong ha o lemoga gone ha ga se gore Kriste o na rata monate phetelela. It's not that Jesus was the life of the party. Kriste o na rata batho phetelela. Jesus loved people more. Ha batho ba leng teng, Where people are, Kriste o ne a le teng. he was there also. Communion is strength. Botsalano ke nonoho. Solitude is weakness. Go nna o le kgaogane go tlisa bokoa. The social element is the genius of Christianity. Yaanong go nna re kopane re le setlhopha ke gone mo e leng gore go thusa Keresete. Are we together, church? A re mmogo phuthego. In one of the previous quarterlies, I don't know gore ke ka ngwaga mang, is it in the 90s or the 80s or the early 2000s, go ne go tsa kotara ye buang ka kereke e le mo lehatsheng me e se bonthabongwe jwa lehatshe. And one of the illustrations, Go kile ga nna le kotara. one of the illustrations in e supa sekepe. Sekepe so letse batho mme se le mo metsing. Mokwadi wa kotara ba supa gore kana mme sekepe ha go sena metsi teng ga sena eng boleng. Sekepe ga se ke sa tsamaya mo seporong, sekepe ga se ke sa reng sa hoha, sekepe ga se ke sa tsamaya mo sekontereng. Mme le ha sekepe se ka se ke se tshele go sena metsi, metsi lo se ka se ke se tshele sena le go sena metsi se botlhokwa ka gore ha metsi a le teng sekepe ga se nne bonthabongwe jwa eng jwa metsi, mme sekepe serves purpose where there is water. Mo go rayang gore le rona ka mo go tshwanang ga re a tshwanela gore re nne bonthabongwe jwa eng jwa metsi, mme bodiredi jwa rona bo botlhokwa ka gore ga go sena metsi ga gona eng bodiredi ha re bo dirang teng. Ke sone se Keresete a dirang bodiredi jwa gagwe ka tsela ye ntseng jalo. Hence we say that communion is strength and solitude is weakness, and the social element is the genius of Christianity. I want us to refer to the writings of Paul. Ke batla re bale makwalo a ga Paul. In 1 Thessalonians chapter 2 verse 8, Paul says, Paul o bua yana. he writes this to one of the churches that he formulated in his missionary journeys in Thessalonica. O ne a bua ka diphuthego tse e leng gore na He e le says, bontlhabongwe jwa we kgolo ya loved tsona. you so much that we are delighted to share with you not only the gospel but our lives as well, because you had become so dear to us. Paul o bua re ne re le ratile tota mo e leng gore re ne ra itumelela hela e seng go abela le lona mahoko a molemo wa ga Keresete mme le gore matshelo a rona a nne a lona. I want us to pay attention to the detail of the text now. Ke batla gore re lebelele temana e. Let's read it slowly. A re baleng ka He boe. says, A re we loved you so much that we are delighted to share with you not only the gospel of God. a re ne re le ratile hela thata mo e ne leng gore re sa batle go abelana hela le lona mahoko a Paul molemo. is saying the gospel of God is very important. Paul a re molaetso wa Modimo o However, botlhokwa. the gospel of God alone is not
adequate or is not enough. mme o bua gore tota molaetsa o hela o le nosi ga wa lekana. Hence, he says, but our lives as well. Ke ka moo We a gave you reng- the gospel, and a re- on top of the gospel, we shared our lives with you. o bua a re re aperetse le lona mahoko a molemo ebile re aperana le lona matshelo a rona. Genuine ministry is about God's will and purpose in the midst of a routine daily life and average living. Tota bodiredi ja boammaaruri ja modimo ke jo e leng gore ha gare ga tshukatshukano ya letsatsi re ntse re a direla. Now, to be effective in discipling others in successful living, we have to help them learn godliness in the midst of their very active world. Tota gore re kgone go hitlhela gore re thuse batho gore ba tshele botshelo ka ga modimo a batlang ka teng, re tshwanetse gore re ithute go ba ruta gore mo lefatsheng le e leng gore le na le modimo o montsi ba ka dira jang. How tshelang teng ke gone ha o le modiredi teng. Where you are, that's where you're meant. Ga o modiredi ko small grouping se se dirilweng ke personal ministries. You are not a minister only at the small group Bokeresete jwa devised by the gago personal ministry. ga bo tshwane le sutu ya gago kana mosese wa gago wa sabata o e leng gore wa apara ka sabata ha e re sabata se wela wa apola wa apara tse seng tsa sabata. Bodiredi jwa gago ke botshelo jwa gago jo bo tshelang tsatsi le letsatsi. Ministry is not something that you take in and you can put on, but it's your everyday life. Yaanong potso e ke ratang gore ke le botse gompieno ke Yeah, gore the question I want to pose to you this morning mo is, bathong ba o tsalanang le bone and the people that you relate with, ke ba le kae ba e leng gore wa to bua le bone ka dikgang tsa poloko. how many of them do you ever share with them about the good news? Bontsi jwa bone gompieno Many of them today, ba go buletse pelo they've opened their heart o to kgona go you. bua le bone dikgang tse di harologaneng You can converse with them about different things. mme gantsi re tshabe go bua le bone ka dikgang tse di amanang le poloko. But in most cases, we shy away from talking to them about talking about salvation. Ditsala di rotloetsa ditsala. Friends encourage friends. And good ministry starts where you are. Bodiredi jo bo molemo bo simolola ha o leng teng. What gives you strength to do ministry is being well connected with other people. Se se go hang gore o kgone go direla bodiredi jo bo nonofileng ke gore bo amane le And batho. connecting with people I like and trust encourages me in my faith and sharpens my character and deepens my understanding of God. Tota go kopana kana go ikgolaganya le batho ba e leng gore wa ba rata ebile wa ba tshepa go kgona go go rotloetsa ebile go kgona go go thusa mo tumelong ya gago. People connect most naturally with others who are like them. Tota batho ba golokaganya le ba e leng gore ba tshwana gongwe ba kopangwa ke sengwe. People are connected because of common interests. Batho ba kopangwa ke dilo tse e leng gore ba di rata mmogo. People can be brought together by ideas. I know that there are business people here who have become friends because of the business ideas that they have shared. Batho ba bua ka mananeo a e leng gore ba na le one le dikakanyo. Some friendships have been birthed even from classroom settings. Batho bongwe ba nnile ditsala ko sekolong. Some relationships have been fostered or birthed out of hardships. Bangwe ba nnile ditsala ka ntlha ya mathata ba tsamaileng mo go I teng can kana a confirm this tshwana. one about relationships and friendships were birthed out of hardships. Tota ye nka supela ka yone ka botsalano jo e leng gore bo nnile morago To go the tsamaya mothers gare ga that are here, dikgwetlho. we all know how painful pregnancy is. Bomme ba ba hala itse In gore 2019, boimana bo thata yang. when we expected our first daughter, I took my wife to their regular checkup. Ka 2019 ha Prenatal. Ma? Antina tsone tseo pele ga botsetse. Go na le mekento ne ke setse ke itse ka maina e tsewang. ka 2019 ha moruti le mohumadi a gagwe ba ne ba solehetse ngwana ona ba Kana tsa ke ba wa isa ko zinki kana ke wa eng. kokelong. O mongwe o bothoko jana la o itse a ke re bomme. Tota mekento a teng wa itse thata. Boimana hala ka bo jone gape o tabo lusa figara dinko di tswa mo shaping appetite o sa e manage go thakathakana boimana bo miserable. Pregnancy is miserable. Ke ne ka lemoga gore I realized that jaaka ke ne ke ntse ke tsa mohumagadi ke mo isa ko clinicing for these checkups. as I took her for her checkups, O ne a kopana le bomme ba bangwe ba ba mo seemong sa
se se tshwanang She, le me- ene. she met with other expecting Ba le mo women bothokong jo bo tshwanang. who were in the same pain. Ba tabe ba bua gore hey wena ga te first trimester ke gone. Wena ya go first trimester sister e ne ntse jang ba tabe ba bua. They talk about the different A re hey stages la of nna pregnancy. itshutile ke ne ka heta ka se le se go tabe go exchange-iwa eng dinambara. They talked about the different experiences and exchange numbers. O eta o kopana le yo mo di-testing tse ba buisana gore hey mokente o kana gate ke wa 8 weeks kana ke wa eng ono ke lebetse gore ke kgwedi ya bokae o kentiwang ono hey mokento wena go tsere mang o go tsere jang o taba bua gore hey mokento nna ngaka ibile o nang kalela gore ke ithetse pele. Yeah, so they met and shared their experiences and their difficulties. Relationships, I noticed that Botsalano. my wife that time Ke ne ka ona lemoga gore mohumagadi wa me ka kopangwa. nako eo. ke batho ka ntata ya bothoko akere Yes, mme jaanong le gompieno even today, dingwe tsa ditsala tse e leng gore di gaufi thata le ene some of the friends she has today tse e seng masala that are non-advantaged, ba sa kopanang le bone kae ko kerekeng a kopane le bone kae ko tleliniking mo bothokong ke nngwe ya ditsala tsa gagwe tse di kae tse di tona. yes, friends that she met when she was going through her pregnancy mme are jaanong her best friends today. we are saying that good ministry starts where you are. Yaanong ra re bodiredi jo bo nonofileng bo simolola ga o leng teng. jaanong bodiredi jone jo jwa botsala go dirisa dithotshwana tse di tsalegang naturally ke jone je re batang gore re bo kgothatse mo dikerekeng tsa rona gompieno. Yaanong dithophana tse dinnyane tse e leng gore motheo wa tsone ke botsalano ke tsone tse e leng gore re batla go bua ka tsone re di rotloetse mo tsatsing la nako ya gompieno. rona e repitagantse so ke kopanya dilo gore maybe you may pick something here. Ke ta tswalela ka testimony. I'll conclude using a testimony of what we started when I was in Kanye. When we were in Kanye, Ha re le mo Kanye, I took care of 4 churches and one of them was called Mamokasi. ne ke tlhokometse diphuthego di le nne, nngwe ya tsone ne e le phuthego ya Mamokasi. Mamokasi was not far away from Mamokasi Dam. There was a dam just behind Mamokasi Church. Phuthego ya Mamokasi e ne e se kgakala thata le letamo la Mamokasi. And we had one of our exciting elders there who was interested in hosting and being warm to visitors who visited Mamokasi. They would offer lunch, and after lunch, before the afternoon program, he would take them to the dam so that they may see the beauty there. Ne re na le mogolwane yo e leng gore na rata go amogela baeng a ba ha dijo tsa motshegare yo e leng gore ga phuthego ta ba tsamaya le bona yalo a ba isa ha A letamong. little dam that is surrounded by beautiful rocks. Tota ke letamo le leng le e leng gore le kgobokaneditswe ke When he was mantswe. not taking our visitors at Mamokasi Dam, he would take them around the gorges that are surrounding the village Yakanye. Ha na sa ba tsaya ba isa ko letamong la Mamokasi na tsamaya ba bontsha metswedi e mengwe e leng gore ne e le teng gone ko Kanye. I also loved the idea of these beautiful things that surrounded Kanye. Le nna ne ke rata tikologo e nte ne e Even kgobokanyeditse when I was Kanye. not preaching in Mamokasi, maybe I'm in Lotlakane East and he's taking people around, I would ask them to wait for me so that I join them as we go to Paring Gorge or Honeko Mamokasi. Tota le Just ha to ne ke sa re re experience ko ga the beauty. le ha ne ke sa re re ko phuthegong ya Mokasi ne ke tebe ke ba kopa gore ba nkemela ha ba tebe ba tsamaya ba le ba bonte ja Kanye. I say to him, my brother, Sekaba, you know, Kanye is beautiful. Ke ne ka mora ke re mokaolengwe Sekaba ba itse gore Kanye o And monte. already there are 8 of us here who love hiking and enjoying the beauty around Kanye. Tota go na le sethophana sa rona ba re ha ba ile gore tota re rata go palama Why don't dithaba. we form a hiking club? Ke re sa dire sethophana se e leng gore sone se rata go tsamaya se le ba An Adventist hiking club, because there are many hiking clubs, but they hike on Sabbath. go na le di-hiking club tse dintsi ba re tsone ba dira dilo tsa bone ka Sabata. We agreed, we formalized the hiking club, we branded it, and our first hiking expedition was at Paring Gorge. Paring Gorge is known to Bangwaketsi as that gorge where witches and wizards that were caught were thrown in. We went there one Sunday, the 8 of us, we hiked. And the good thing about hiking is that it enhanced teamwork. For us to go Paring Gorge, you needed on the support and on the aid of others. We had to help someone to go up
And when they are up there, they extend a hand so that they can also help others to go up where where they were. It was a beautiful experience. We started, the 8 of us. We were so excited. We shared the excitement with others. And we shared the excitement with Muruti Duncan Sintle in Lobatse. He was in Lobatse. We shared the excitement with Muruti Makuku. He was in Ranaka. We shared the excitement with Muruti Sitsiro. He's in Kukai. It's Otse. The next expedition, now that we prepared, was to go up Polokwe as you go enter the Mwakitsi territory. When we started, we were 8 and we were brought together by what? One interest. The interest was what? Hiking. 8 of us. The next expedition, we attracted over 53 people to the hiking expedition. And some of them were not Adventists. And in these expeditions, there were messages that the people could not come to a crusade tent to come and listen to. Akere ha re dira di-campaign tsa Maleka, re laletsa batho go ta kae ko tanteng jaaka letabe le na le yone ka November. There are people who will never come to those tents. But at that hiking club, we managed to attract people that we thought would never, ever share the Adventist message with. We had messages on mental health. There are people there who shared their own experiences on how they survived suicide attempts. This is how I'm dealing with my trauma and depression and stress. How mpona jana motho a teng a supa ka ha nonneng ka teng, a supa ka ha e leng gore o kgonne ka teng. We did not only deal with mental health issues, we dealt with Adventist health issues. We divided the group into two, where we had a medical doctor, Adventist medical doctor, speaking to the men, a female Adventist doctor speaking to the ladies. And then, of course, we had a person from Debswana coming, an Adventist coming to speak to us on investments. Again, and the umbrella message was introducing some of our simple Adventist messages like the Sabbath, the state of the dead. We attracted a lot of people. After hiking in Polokwe, we went to Lobatse. In Lobatse, in Kanye, we started 8. Polokwe, we are around 53. We went to Lobatse. In Lobatse, we are over 80 plus. Because we are brought together by what? One common interest. We are not brought together by the doctrines, but by interests and common interests and relationships. 80 of us there. We went up the Peeling Hill and then went down to the Peeling Dam. A beautiful experience. And of course, our messages were well tailor-made to fit into what brought all of us together. After Peeling, we are planning to go to Lekgoloboto. And in Lekgoloboto, we had over 200 people who had registered to go hiking with us. But lo and behold, dissolved because it does not fit in the structure. It's not there in the youth ministry structure. You look in the church manual, is not there. You look in the working policy, is not there. They are saying, what is this animal that you are doing? We cannot find it in the books here. Stop that thing because we wanted insurance. So ministry is living life with people where you are and fostering meaningful relationship. If you do ministry the mechanical way, you will fail. You will only see the regular faces that are here, Sabbath in, Sabbath out. Those that you baptize will leave the church because there is nothing that links you to them. Are we together, church? Amen.
Good morning, church. Yeah. We've been sitting for a long time. Re na le lebaka re ntse re ntse ha batsi. May we all rise as we sing a chorus, then we'll pray and do the music service. May you all stand up. Chorister, any chorus? Chorus. A rapeleng. Our loving Father, what in heaven, we come before you this morning, Lord, thankful for the word that you brought to us, Lord, through your Son. Ra go leboga Morena gore mo mosong wa gompieno o tile gore gakwalla ka botsalano le ka ha e leng gore small groups, Lord, can make us effective in our ministry. Re kopa gore o re thuse Morena gore molaetsa o re o dirise, because it was such a powerful tool, Lord, e leng gore e bile mo diateng tsa rona Morena. Mme re kopa gore re dirise Morena gore in our ministries re go nna effective Morena, in our ministries Morena re kgona go dira tao e leng gore re hile to make disciples of all men muluki. Re kopa gore o thuse rona le rona as we continue worshiping you the Sabbath. Bless each person here, Lord, and bless our pastor. In Christ's name we pray, amen. From here, we're going outside for 5 minutes. Ga o tswa hara kwa ntle for tse ka nna metlhano go tsaya phiho. When we hear the bell ring, please come back inside. Be blessed. Kwana Kalifari amuluki gudra mota pelong utlu semilatu utswa humpieno kinewahu swaro ya khahua inenulufo infafate mijaka unsweti aulurato lame alusifretuhen aluti
mobutsaneng wena nkgoga utlose lefifi phimola keledi o sintiseletse ka tswa wena ka tswa Kwana kalifari amuluki gutla mota pelong utlu semilatu utswa humpieno kinewahu Swaro ya gago a inenulufo intlafatse mijaka untswetsi alurato lwame alusifetohen alutile Tsilenge lififi limobutsaneng wena nkgoga utlose lefifi phimola keledi intisele wena kana wena Kiliwahuena Kwana kalifari amulu Blessed are the undefiled who walk in the law of the Lord, those who keep his testimonies and seek him with all of their hearts. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way, in your way. Open now mine eyes, O Lord, that I may be
meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way, in your way. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way, in your way. Blessed are the undefiled who walk in the law of the Lord, those who keep his testimonies and seek him with all of their hearts. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way, in your way. Open now mine eyes, O Lord, that I may behold in your word truth and wisdom, life eternal, and seek you with all of my heart. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way, in your way. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way, in your way. Blessed moya wa gago. Number 242. 242. Kusikakopana yaru nalurato buzalana pano
jwa kwa legodimo kwa pele ga rara re thela thapelo re mongwe mo dilong tsotlhe le gone go motsong re a lelelana re thusanya tiro re a futsa o folelana re utlwa Fare kaukana re utlabu suku meretana oriko pana pinan solo feto. Amen. Number 188. 188 church. Number 188. Likile hufim Jehu la ansela Guriki akitile Guriki sigi khaswa Jakakala mufineng Piwa kwene wameng Hula rato lwa kwem Bufita ligudima Libuteng holi wasem Lunaka busakutling Lumpite tekakala Kisikimubatem Likili mule hufi Kreste kitote hona o ite kokotameng putanen jwame jwahwe Kipulu kongo enem Utsehetsabu tilo. Amen. Number 177. 177 church. Lifating jali sadi motahuting hone kahuka kiwafita kahubusi huteng mudimu tapimola dikele dililusu Reading Wahanaka Hagubu Sihute Dikoro Taperela Dimamuti Ngole Mibila Kiyahoda Hagubu Sihute Mudimu
nakahahubu siguteng dikoro kaditswalwi gone mutsi hole nuka yabutsilo hahubusi huteng Modi motapi mola dikele dililoso Kahobalwi di wakanaka hahubu siguteng kabato kelisati hone mutsi hole Kwanake lesediteng hakubusi Moteng muteng Modi motapi mola Dikele dililoso Kahobalwi di wakanako hakubu Sihoteng Number 202. Number 202. 202 Just some looking for her. See for Sabu. Kitela kidintelo. Fika del sabonwe. Tu soy twahuena. Just some looking for her. Jakamu sadiwana didima taliwate dintelo dawutwa fauri didimalam ukosi yaliwate Jesamu looking koham fakise kitatlulam kukurut lamakubu harika milikaisom fukuli fubeng sahu akutwe wenahuri Se boy fe kya ho ha. Number 22, first stanza. Murena kyutwa masiko a unte uanesa akori sabanyori lwena ke andelelina elina 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 We would like to greet the Church of God in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. We want to welcome everybody to our service this morning. Re eletsa go amogela mongwe le mongwe mo tirelong e ya rona. And we also want to recognize visitors who are among us this morning. Re eletsa le go lemoga baeng ba ba leng magare ga rona. May we see our visitors who are among us. Amen. Re kopa go bona Amen. baeng ba Muruti and rona. Mamuruti there. May you stand as the church welcomes you. Re kopa gore lo eme ka dinao ga phuthego e lo amogela. She's not the only visitor. You've been away for a long time.
Gate le wena o Tis love that makes the world go round. Tis love, tis love, tis love that makes the world. Tis love, tis love, tis love that makes the world go round. Tis love that makes the world go round. So pass it on. So to everyone. So pass it on. So pass it on to everyone. So pass it on. So pass it on to everyone. So pass it on to everyone. Amen. That song just says that you are welcome in Motswedi Church. May you be blessed. Amen. Last week we announced those who were baptized at the camp meeting. Beke hitileng re ra bolela ba neng ba kolobediwa ko motlaganeng. And as we had 3 members who were baptized at the camp meeting, amen. Jaaka lo itse re ne re na le maloko a mararo a kolobeditsweng gone ko motlaganeng. So last week when we announced them, one of them was not around. So I'm going to take this time to ask Khalekaki to come forward Re tla as the kopa church welcomes re you tla to kopa mme Motswedi. Kgalegake gore a gatele ko pele jaaka Amen. phuthego e mo amogela. Amen. Kene mme Kgalegake Senyane. Senyano. Amen. What does the church say? Amen. May the Lord be praised. Leina la ga Jehova le bakiwe ke tla kopa gore o riana hela go nyane gore re tsatsi le re Ba ntshang go dimas itse. ba tle ba go lemoga. Amen. Yeah. We are going to present her with the baptismal certificate. Make sure that we keep it filed nicely somewhere. My sister. Amen. Just like we did last week, we are going to invite one of us in the church to, as our custom is, that we have spiritual parents. We want to invite one of you as the Spirit of the Lord moves you to see whether you can take her to be your spiritual daughter. Jaaka tlwaelo mo phuthegong ya Sabata, e re motho a sena nna kolobediwa a kopelwe botsadi yaanong ha o sosediwa ke moao boitshepo ngwana ke etso motsadi Amen, Machamba. Thank you. Amen. 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 Amen phuthego. May the Lord be praised. Yeah, no, thank you you, can my take each sister. other's numbers after this. After church, you can discuss other issues. Amen. You may be seated. Yeah, thanks. All right, we will continue with other announcements. Our announcements are as follows. Dikitsiso tsa rona di ntse jaana. As already mentioned by the pastor during the Sabbath school, the week of prayer starts tomorrow, the 4th to the 10th September, time 5:30 to 7 o'clock. Jaaka go ne go setse go builwe ke moruti phakela, beke ya thapelo ya simolola ka moso ka di 4 tsa ga September go itlheleng di 10. Nako ke 5:30 go itlhela 7 o'clock mo maitseboeng.
And may the church board members be reminded that our next board meeting is going to be on the 11th of September 2022, the time 7 o'clock here at church. ba leitho la phuthego ba gakololwa gore go a go nna le bokopano ka sontaga yo tang ka di 11 tsa ga September nako ke 7 mo mosong. And as well, we are going to be having Community Guest Day on the 24th of September 2022 here in Motswedi. Ra go nna le tsatsi la baeng tota ka di 24 tsa ga September e se maloko a diphuthego tse dingwe tsa Sabbath. There's also going to be District 2 Pathfinder Camp from the 16th to the 18th of September 2022. As you know, the venue has been Motswedi. Now it has changed to Motswedi. Ra go na le kampa ya masupatsela ba District 2. District 2 ke diphuthego tsa G West Church, Broadhurst and Motswedi. Jaanong e ne ntse e le gore ya go nna ko Matieng. Jaanong e irelwa ko Mmokolodi. Malatsi ke di 16 go ya ko di 18 tsa kgwedi yone re le mo go yona September. The fee has not changed. Madi a lopiwang ga a hetoga e ntse ke 250 pula. But I stand here to present a request. Ke ema ha go tisa kopo. I know all of us are not all parents, but we can still train up a child. Ke a itse gore ba bangwe ha gare ga rona ga se gore ke batsadi mme o ka nna o tsaya karolo mo kgodisong ya bana. We have some pathfinders that the parents are not Adventists. Go na le masupatsela a mangwe a e leng gore batsadi ba bone ga se masala And they wish to attend. mme ba na le keletso ya go ya ko kampeng. We are therefore appealing to the beautiful Motswedi Church board members to contribute towards the sponsorship, or let me say the training of these children. Ehe. Re ne re kopa mo malokong a phuthego a Motswedi gore re tse karolo mo karolong ya godisa bana ka go ntsha sengwe. You can either adopt a child and sponsor fully at 250, or be kind as we are seated here, donate an amount as, I wouldn't say as little, an amount starting from 50 pula to even 1,000 so that we can sponsor as many children as we can. O ka tsaya karolo ka go sponsora ngwana o mo duelela ene 250 kana o ntsha madi a kana ka 50 pula go ya go godimo e le madi a tabong a kgobokangwa gore re kgone gore re thuse bana bao jaaka ba tabo ba ya campaign. They would be very delighted to hear that the church sponsored them. Ba ka itumela thata ba ka utlwa gore phuthego e ba sponsorile. And may the Lord continue to bless your bands as you continue thinking about sponsoring A these children. modimo a lesegatse a le okeletse jaaka le tabo le tsweletse le thusa mo tirong e ya gagwe. Greater Gaborone is going to be having evangelistic efforts from the 6th to the 19th of November. Diphuthego tsa Gaborone, Greater Gaborone di tabo di na le diphuthego tsa maleka mo mahelong a harologaneng go simola ka di 6 go ya ko di 22 tsa ga November. The venue for Motswedi will be announced and the times as well will be announced later. Le helo le nako di ta bua mo nakong e tang tsa Motswedi. The other one refers to preparation for 2023 camp meeting as the pastor already announced this morning.
Ye nngwe e bua ka kgang ya ipaakanyetso ya motagana wa 2023 jaaka bone go bua ka ona mo mosong. May we continue to contribute, to bring offerings for the 2023 camp meeting. A re tsweleleng re ntse re tisa dikabelo tsa motagana wa ngwaga o tlang. This afternoon, or before that, we are planning for a child dedication. We haven't announced the date, but we so far have 2 children that need to be dedicated. Re tabo re na le letsatsi le le gore tabo re tshwaela bana ba banyenyane mo modimong re setse re na le maina a le mabedi ntse jalo. So if you need your child to be dedicated, kindly see us as time permits before the 11th, because we'll be taking the names to the church board. Ha e le gore o na le ngwana o tlhokang gore a bewe diata a dedicate-iwe re kopa gore o tsise leina la gagwe gore e teng le mangwe a maina a e leng gore a kwadilwe ka kwana. They can be as old as 10 years. If they have never been dedicated, they are still allowed. Ba ka nna go tswa hela go bonyenyaneng go ya go la le up to 10 years gore o ka ba tshwaela modimo. This afternoon at 1:30 to 2:30 p.m., we are inviting all church choir members to be here for practice. Mo sokologong eno go simolla ka nako ya 1:30 go itlhela 2:30 re tabo re na le ikatiso ya moopelo bothe ba le leng maloko a church choir a Motswedi a re nneng teng re te re ikatisa. It is open to baptized members, E buletswe bothe ba ba kolobeditsweng including youth. le bašwa tota. You are invited. Le lopia gore le nne teng. Pathfinder classes are at 3 o'clock to 4 o'clock. Di classes tsa Pathfinder a di simolla ka 3 o'clock go ya go 4 o'clock. And we request that they end at exactly 4 o'clock because the church is planning a visitation in Greater Taung this afternoon at 4 o'clock. Ka gore ka nako ya 4 o'clock mo tshokologong eno re a go simolla go etela baagisanyi ba rona mo Taung ke bogologolo re ba etetse re sala re kgannwa ke COVID. A re iketetse rothe re le phuthego gore re nne teng ka bokete. May we all come as we are seated so that we can minister to the community in Taung through our visitation. Ya ka re tsile re le bantsi yana nneng teng rothe gore re kgone gore re tseye karolo mo tirelong eno. You will see our own pastor. Moruti le tata ba ema a re ha senkgwetsi pele. Amen. Sogalang. Samotseng wa lorato kwa gontseng ba itsepi kua moso o ga ofe moyeng wa ele tsa ope mo lokele di tsotle
penyo lelo bopo. Unkisaten Toben Siona Unkisa Moten Walato To me Reba Ken Modi Mo Renti Waken Munti Bakara Mura Moya. Amen. Divine Father, this morning we invite you to cause thy face to shine upon us. For we have in Jesus' name, amen. Amen. Number 120. Number 53. 53, church. Mo bitse pabuki ha filimu Christi kohe kasiata riba unaken ripe la Amita for you, Valin sweet Jesse, Bakamudim, Madim, Tatelam, Kiahu Hoham, Utsam, Eikan Kam, Ugahufihutusam, Siritlum, Kelefelaifu, Lili Fifi, Fahulim, Halelo, Dipilu, Ififalase, Vathamudim, Medim, Datelo, Kiahu Chacham, Fatira, Ifedilem, Risalita kulula, Rirapem lelachaye, Risahiti rikwadime, Ritula murahalela, Rikupa Madia Jesose Vakamuti Medim Tatelo Kiahu Chocha.
Let us pray. Our kind and gracious Father, we like to come before your throne of grace, Lord, asking and pleading that you be with us, Lord. Father, may you please be with us as you're going to be receiving your word, Lord. Father, may you please help us to accept it with two hands and being precious to your Lord. Father, may you please help us to not be distracted by anything that may come our way, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Good morning, church. Dumela Mophuthego. Happy Sabbath. Sabata yo molemo. Before we go into the formalities, are there any visitors here? Can you please put up your hand? Ha go na le baeng a ba tshwaretse All those mabogo. visitors, please stand up that we may welcome you officially. Baeng botlhe tsweetsweng ya mang re tle re I saw a lemoge. few hands. Chorister, can we welcome them quickly with the welcome song? Without further ado, we'd like to bring the stewardship department to come and do the stewardship talk. And from there, we are followed by the collection of offerings. Ba bole ba lebedi ba setse morago ke batiakwane ka dikabelo. Dumela Mophuthego. Good morning, church. Our theme for stewardship talk today is a matter of trust. Setago sa rona sa bole ba lebedi gompieno ke kgang ya go tshepa. We worship God with our resources because it is a means of trusting God. Re obamela Modimo ka dithoto tsa rona ka gore ke tsela ya go mo tshepa. God's instructions about soil management in Leviticus 25 verse 3 and 4 is an example of God's invitation for his children to trust him. Taolo ya Modimo mo go Lefitiko ka kgang ya go tlhokomela mmu ke tsela ya go laela kana ya go laola batho ba gagwe. For 6 years, sow your fields. Dingwaga di le thataro lema masimo a lona. And for 6 years, prune your vineyards and gather their crops. Mo dingwageng tsone tseo le be le kgaola ditharo tsa lona le di baakanya sentle tsa mafine. But in the 7th year, the land is to have a year of Sabbath rest. Mme mo ngwageng wa bosupa lehatshe le tshwanelwa ke go ikhutsa. A Sabbath to the Lord. E le Sabata mo Modimong. Do not sow your fields or prune your vineyards. Lo seka lwa lema le ha e le go kgaola mafine a lona. We know some of the benefits of putting the land to rest with the knowledge acquired in agricultural science. Ra itse mokgwa kana maduo poelo ya go tlhokomela mmu ka go tlhoka go lema re lebeletse ka maranyana a temo. In those days, after receiving such an instruction, the Israelites would surely wonder what they would eat in the 7th year if they did not plant or harvest. Mo dingwageng tsone tseo Baiseraela ba ne ba te ba ipotse gore mme jaanong mo ngwageng ya bosupa ga re tla bo re sa leme re tla ja eng. It was an invitation to trust. E ne e le kgang ya go tshepa. Interestingly, there were no reported incidents of someone dying of starvation for keeping this strange command. Mme kana ga gona nako epe go kileng ga begwa motho yo o bolailweng ke tala ka ntateng ya go tshegetsa taolo e. God's order was backed up by a promise: follow my decrees and be careful
to obey my laws, and you will live safely in the land. Taolo ya Modimo e ne e salwa morago ke tsholohetso ya gore sala ditaolo tsa me morago mme o ntshepe, mme se be se salwa morago ke gore Modimo a bana ba tlhokomela. On one occasion, a pastor accompanied by an elder visited a low-income family of the church. Nako nngwe moruti a etela lelapa lengwe le ba neng ba itsholelo a bone e le ko tlase mo phuthegong. They were gladly welcomed and had a great time of fellowship together. Ba ne ba amogelwa moruti le mogolwane mme ga nna le botsalano le go ja mmogo. At some point, the pastor opened the Bible and read Malachi 3, verse 9 and 10, encouraging the family about faithfulness in giving. Ha ba ntse ba tsweletse moruti a bula Baebele ko go Malaki kgaolo a boraro a ba rotloetsa gore ba nne boikanyego ba tshepe Modimo. Upon completing their visit, the elder shared with the pastor that he was very uncomfortable with the text he read because the family was struggling financially. Mme jaanong ha ba sena go tswa go mogolwane a bolelela moruti ka ha a sa itumelang ka teng kana ka ha a neng a sebetse molangwana ka temana e moruti a e badileng ka ntateng ya gore loapalo itsholelo a bone e le ko tlase ebile ba a sokola. Gently but firmly, the pastor responded, I want to make sure that they are not missing God's blessings. Moruti a ba bua a papametse mme a le lebole gore ga ke bate ba latlhegelwa ke masego a Modimo. Have you ever gone through situations where God's instructions do not make any sense to you? A o kile wa heta ka seemo se e leng gore ditaolo tsa Modimo ga di re tlhaloganyo? Remember the words of the hymn, trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus. Gakologelwa mahoko a pina, ikanye mme o tshepe ka ntateng ya gore ga gona tsela ya go kgatha Modimo kwa ntle ga go ikanya. Let's pray. Lord, we thank you for the opportunity we have each new week to sharpen our confidence in you, increase our faith, and we thank you for fulfilling your promises. In Jesus' name we pray. Amen. Deacons department. (163) church. Uhlwa Jesu uyabitsa kuhlaya kudirama masimalithi letaba manyata rorandiako murena ubitsa tata tuyelo fela kulu manyota araba ori kifamu renantuma fausa loli liwatem fatinga bohedene ukafi tela yahofi utusa korong tahum liusa buisi angali usare rekapaula bulela latop lwakakwe uriu tweti botlem fausa nelulebedi lorako losiona usupatila kudimo
Eba febutilo katape landini neho ukadim rataula ukatwa nali aronim tu samu parafitin famiwa yaba tu iswa murena ahubitam sibueka butwaka wari kahusing kasidiram tatiro kabuitu melo ihoi tu medise araba jaka abita kifamo renantuma. For the benefit of those who are visiting, Kantaya baeng. we are going to just quickly say the first prayer was done by Retabile Momaketsi. Re thaike ane na re tsela thapelo ya ntlha. Our interpreter is Warabile Mokalaki. Ke nna motolo. And you know, I'm Ivan Tim. And our preacher for today has been introduced many times. It's Pastor Kiami Clyde Retabile. The program now goes. You can't hear. Hakutal. Hello. Hello. Me on. Hasan nawrar ke mic. It's a mosque. Look, On. we are going to have the congregational prayer. And from there, we have the children's story. Then our pastor will stand up for the divine service to give us the bread of life. And that is the order. Thank you very much. Ba thapelo ba tata go rapela morago ga ba thapelo ke polelo ya bana go bo go moruti a ema. Are rebelling. Dear Heavenly Father, we thank you, Father, that you have sustained us up to this point. And we thank you for your mercies throughout the week and throughout this morning, and for your mercies to come. Heavenly Father, we would like to come before you today, noting that you have said in your word, Father, that we shall seek you and we shall find you, if we shall search for you with all our hearts. So we ask for you this morning, Father, to come into our hearts, Father. Give us the spirit of devotion. Give us the spirit of reverence. Give us a yearning, Father, for your presence in our lives. Heavenly Father, call down your spirit to rain down upon this congregation, Father, and be in our midst, that as we listen to the sermon, Father, we may be touched by your message. We may be changed by it. We may be convicted by it, Father. We may be reproved by it. Heavenly Father, I bring the preacher before you, that we may not see him, but see Jesus Christ, see the cross of Jesus Christ. Attend his words with the power of the Holy Spirit.
Give them the power to cut through our unbelief, to cut through our doubt, to cut through our pain and our disappointments and all that is burdening us. Let us leave this place, Father, new people. Let us leave this place reflecting more of the character of Jesus Christ from being around you and being in your presence. We thank you, Father, and we glorify your name, for we can never tire because you deserve all the praises and all the glory. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. We'll continue to sing the song because we don't have children here. We are waiting for them for the story. Carista, you can continue with the song. Dumelang bana. Good morning, children. Amen. We are going to say good morning to you again. Dumelang bana. Amen. Ke a leboga. Ke mang yo o tla re rapella? Ke batho yo a farologaneng yala yo gampieno ga ke batho o tlholang a re rapella. Mongwe hela o se le o ka re rapella. We need somebody to pray for us. We need somebody who has not been praying, somebody who's not familiar, but you are familiar to us. Come and pray for us. Yes, my boy, come. Dear God, please, you help people who are sick. God, please let the COVID go away. God, please let the people who are Amen. Amen. Good boy. Ke a leboga nana. We thank you very much for that prayer. Polelo a rona ke batla ke botse pele. Maloba ke banyona a re bolella polelo kana. I want to ask who was telling us the children's story last Sabbath? Ke mang? Ke ata go bona lebogo ke mang yo na re bolella polelo e nngwe ya bana gape maloba ke mang? Who remembers who was telling us the children's story? Wena ke belela o itse ke mang? Ke mang? Yes, Katlego. Ke mang mama? Ma? You are asking us, but we asked you a question. Okay. Tlo le botsa gore o na a reng I wanted to ask you what she was talking about, if you remember the story that she told us last gore week. le itse gore ga le retse. Which means you are not paying attention every Ne re time the children's bolellwa story. polelo ye maloba ke Mmalitsididi. Malizididi was the one who was telling us the children's story. Ke mme yole la mo gakologalo a kere.
You remember her? Ee, jaanong ke ne ke re polelo e ke tlilong go le e bolelelang The story that I'm going to tell you today e tshwana hela le yana e bua is almost similar with what she talked about, le ha ntswa molaetsa one di sa tshwane thata. but the message is different. O ne a bua ka ngwana wa kgosi ka kgosi ngwana yone wa mosetsanyana a tshwanetse go nyalwa. She was talking about the daughter of a king, and the daughter was supposed to get married. Kana bana ba kgosi tota batho ba ga ba nyalwe ke mongwe le mongwe hela. Do you know that the daughters of the kings are not married by anybody else? Ba tshwanetse gore ba nyalwe ke monna yo hapegileng yo totegang. They need to be married by a man of honor. Mme re bona mo polelong ele ya maloba ya ga Malitsididi o ne a nyalwa hela ke mosimanenyana yo o tswang mo lelwapeng le le humanegileng yo mosesanyane. But we see from that story, you remember from that story, just an ordinary person from an ordinary family, not rich, not having too much cars, just marrying this daughter of a king. Ee, yaanong mpe ke tsene mo go ya me yaanong. Now our children's story this Sabbath. Le nna polelo ya me ke ya ke ngwana a kgosi a tshwanetse go nyalwa. My story is about the daughter of a king who was supposed to get married. Kgosi o bitsa bana ba ba nonogileng gore ba tle go ipha tšhono ya Certain men of honor to come and show themselves that if they are fit to marry the daughter of the mme king. a ba tswa ka leano la gore o batla gore a ba tswa ka leano la gore ke mang motho o tshwanetse gore a direng gore ngwana wa gagwe o ka nyalwa ke monna yo. So he came up with a plan to find the person who's supposed to marry his daughter is supposed to do certain things. Ee, a ba bitsa makawane be go tlhophiwa makau a le mararo. Hey, the king called gentlemen, then only 3 were chosen. 3. Mme kana ile gone ba tlhophiwa ba ipotse ba tsholetsa mabogo ana gore ke mang. Jaanong kana gore ba bangwe ba thabiwa ke dithong mme ba tsholetsa lebogo gore rata go mo nyala. So everybody was raising their hand that no, I want to marry the daughter. Go raya gore ba babedi hela kana mme kgosi o batla ba le ka he. The king wanted only, Jaanong wa botsa gore ke mang gape e be nna gone gore ga gona ope yo o buang ga gona ope o tlhopha mme makau a le mantsi a ka ra bona yana. he kept on asking who else wants to to get married to my daughter, but the men who were there, the ones who are here, you see them, you're not seeing them, right? Yes, they were afraid to raise up their hands. Ga be go hella go ta mo go ngwanyane mosimane o mongwe gape a le mo sesanyane. Then came this boy who was very, very small, tiny. A wa thomola pelo mo irileng a ema be ba tshega. He was very tiny that when he stood up, everybody was laughing at him. You marrying a daughter of a king. Mme be le gore be kgosi a re good yaanong be ba taba le bararo a ba neela mmidi. The king said, now I've got a complete number. Now he gave them maize. Yes. Mmidi a ba re mmidi one a ba neela seeds ke re mpeo a ke re a ba re tsaya 1 2 3. So he gave them a seed, a maize seed. Have you guys seen a maize seed before? Mmidi ka bu. Maize seed. He gave to each one of them. 1 2 3 take. Bo mama ba tla ithaba le o bontsha a ba re tsaya mmidi wo o ba neela seed le one tsaya mmidi wo e go lema ke te ke bone o tatang o nonogile mo lebakeng la kgwedi hela. Then he said, take this seed, you are going to go and plant this. I want to see which one amongst you actually bring the crop, like with a very good produce. Mo lebakeng la kgwedi hela. Only a month. E be le gore ba tsamaya kana. They went. Be ba ya go tsenya mo di-flower poteng ba tsenya menyoa ya e rileng ba nosetsa ba cultivator mo lebakeng la beke mmidi ga o thoge. So they took the seed, they put the seed in the flower pot, they were cultivating, they were watering, but within a week, nothing was coming out. Ba tsamaya ba o isa honte ba o ba ya ha ba leka goreng ga gona sepe se se tswang. Take the flower pots outside for sunlight, for sunshine, but there's nothing.
ba leka go tsenya di-menu tse di ntseng jaana ga gona sepe se se thogang. This maize was stubborn. They put everything, but there was nothing. Ba ya ko go bomma bone, mama kana ga go thoge sepe bona hela. Now they started talking to their mothers, mom, come now there's nothing. You know, like this seed is here, but there's no crop that is coming out. Ba bona gore kore anong re dire jang, e be e le gore batsadi ba bone ba babedi ba be ba ba raya ba re change-ang. So the parents of the two other boys, they were three, remember, right? They said, forget about it, do something else. Change-ang mmidi o le tsenye o sele. Remove the seed from the king, then you put another seed, a different one. Le yo mosesanyane yo mma yo a be le ena ya ko go mmaagwe a mora re mama kana ga go thogele ga e le sepe. So this other one, the one that was not, the slim one, like, mom, this thing, there's nothing that is coming out of this seed. Mmaagwe ba mora re tswella hela o nosetse go tla tswa. The mom said, keep on watering, something will come out. Na o tsenya o cultivate o behale o nne o nosetse o tlo go tswa. Keep on cultivating, watering, taking it outside for sunshine, something will come out. E be e le gore ga gona sepe se se tswang. Nothing is coming Bana out. ya bone kana ba dirile yang? Ba irile yang kana? What did the other ones do? What did they do? They removed the maize seed and put in the other one. Okay. Yes, they removed. Now you guys are very attentive. They removed and put another one. E be nna gone gore anong go irang? So now that other maize is coming out. Now the crop is coming out. Ya bone ya reng yanong ya germinate ya tswa akere. Now- Ya tswa di shootinyana ke tseo di a tswa. Now that for the other two who changed, now the produce coming out is germinating. We see it. E be e le gore yanong ke kgwedi kana e wetse. Now is a month. Jaanong gore ba di tsaya mma ka di-flower potnyana tsa bone ba isa ko kgosing go phuthaganela batho ba bantsi yaka le bona yana go tule go bona o e leng gore o nonohile. So now they're taking their flower pots with the little crops. Now they're taking to the king. Now there were a lot of people waiting to see. Ye gore e nte ke ya ga mang. Now to see which one has the best Jwale mma wa crop. ba ntse a taka ya gagwe ga go a thoga go ntse hela jaana. Our friend, the tiny one, is coming with an empty flower pot, nothing. Jaanong e be nna gone gore e be kgosi e emelela. Now the king stood up now. A ba re anong ke batla gore ke bone mo go ntle. Now I want to see what is the most beautiful of all these things. Senta basimane. Now the boys, you see the boys now are there. Kana ke yo le ngwanyane o monte yo le ke yo le gongwe re a ke ra bona go tanyalo ke ke ra mona. The princess, she's supposed to be married, Ba phantse ba batsadi mona ba tswa pele gore hey wa Now bona. the parents for these three boys are like, yeah, no, I know my son is going to get E here. be nna gone gore kgosi a ba re le maaka. A ke re The king comes and says, you are liars. le maherehere lona ba babedi. You are crooks, the two of you. Ka gore ke ne ke o ile tswa ba ira yang kgosi nna ba netse peu ye gape ke eng ka bu la bona ntshapsa le tata le botsa batsadi ba lona gore ke eng gone mo. Yes, the king gave them that seed, A that ke re seed. go mo ga teng pelonyana ya teng yone se se shule gale. Oh yeah, the thing that actually helps it to germinate was already dead. Ene na What itse the gore o na bata ngwana yo gate ke yo e ka ta bua Setswana. Yo boikanyego. So the king was looking for a faithful son-in-law, Yo boammaaruri. the one who tells the truth. Na ba netse ka ya be se se shule In fact, he gave them a seed that was dead. ba changile ano ba tsentse mo go siameng. So the other two, they changed, they put the good one. A ba re ngwana ke o tlo nyalwa ke yo. Then the king said, my daughter is going to be married by this one. Jaanong polelo ya rona e telelenyana ga lano gampe mme e monategela jalo gore a re nneng boikanyego bana ba modimo. Okay, our story is very long, but the good thing is, let us be faithful. A re nne boikanyego go itheleleng bokhutlong. Let us be faithful until the end, as young as we are. Ha re le kananyana ana re nna le dikgwetlho tsa rona ko dikweleng. I know, as young as we are, we've got our own challenges. I know, I've been there from school. E ska re ha o feitse ko sekolong o boya o ra mama o re kana ke irwa ke gore teacher ga nthate. A ke re
if you don't do well at school, don't go and lie to mommy and say, teacher doesn't like me. kana teachera wa ntsietsa Or the teacher is just cheating. Don't do that. dira gore o ithute o reye mama a go rute gore o tshwara akere Be faithful to your studies and ask your mom to help you. Akere? ke dikgwetlho tse re nang le tsone tse dintsintsi yaanong ke ta tswala gone ga ke be ke kopa mongwe gape gore a re rapelele re segogale re nne boikanyego re nne boammaaruri. Let us be faithful and truthful. So, who's going to pray for us? That was a beautiful children's story. Who's going to pray for us? Bakang emelela ngwana ka go rapela. Amen. Ngwana Kgosi, come and pray for us. Let us pray. Our Father, who art in heaven, we thank you for this day. We thank you for this story. Help us to be faithful and help us to be listen to our parents. Amen. Amen. We want to take this time to greet all of you in Jesus' name. Amen. Re batla go tsaya nako e go le dumedisa mo leineng la ga Jesu a go nne jalo. I also want to thank our dear mother for the beautiful children's story. Ke batla go lebala mma rona gape ka polelo e nte ya bana. What caught my attention in the story that was told today and the one that was told in my absence is that it appears people who are tall and slim are identified with poverty and hunger. Se ke se lemogile mo dipolelong e boletsweng ke seo le ya gompieno ke gore Yeah. batho ba ba sesane ba ba leele go tsaya gore ba lehuma kana ba mangwa le lehuma. God is seeing us. One day we shall be like the others. Modimo a re bona nako nngwe re tla tshwana nabo. Thank you for that story. Re lebogela polelo eo. It is exciting to be back at Motswedi this morning. Go a itumedisa ke boipelo go bo ke boetse ga Motswedi gape mosong wa gompieno. I see COVID has disturbed a bit our sitting arrangements. I knew where everyone sat, but now things have changed. But it's okay. Ke lemogile gore COVID o re thakathakanyeditse ke ne ke itse go mme jaanong la Janung, 6 years back, before I left, I remember, Machamba, how are you? dingwaga tse thataro tse di hitileng pele ga ke tswa gano ke gakologelwa sengwe mme Machamba. You're okay. Yeah, I remember Machamba was one of the elders. Magobs, you were the church treasurer then. Magargai was the church clerk. I think Elder team we are dealing with stewardship. Is that correct? Moruti o santse a gakologelwa Yeah. ditiro tsa ga le moruti mo And fitlhelong. in one of our church board meetings, we took an action. I remember Amo sat down and constructed this platform. Nngwe ya maitho a phuthegwana nna a mo ene a nna ya aga lehelo le. And somehow monies was vouchered for the pulpit to be bought. But I remember what the women were supposed to do 6 years ago. Jaanong go ne ga nna le madi a neng a pulpiti. Maybe Mme bomme ba ne ba tshwanela ke go dira sengwe dingwaga tse thataro tse di I don't hitileng. know who the Yom Ministries leader is now. Who is it? Yom. Ayo. Okay, Ayo. Moeteledipele wa I think bomme ba ba women's ministries has failed us for 6 years. I remember they were to buy beautiful, comfortable chairs this side. 6 years later, we are still sitting on these ones. They are very uncomfortable.
bomme ba ne ba tshwanelwa ke go reka tafole ya sabata sekolong mme e na le ditilo. Where are the Jaanong chairs, ba paletswe ke go Magobs? reka ditilo. You are the Di kae church treasurer. ditilo? Where are the chairs? Di kae ditilo? I encourage the Yom to take that up and finish up the beautiful transformation that you are working on. Jaanong bomme ba ba botana tswentsweng a ko le tswelediseng ha batsadi ba emeng teng. I wish we had time so that I do not have to rush to do this someone thing at Lord pace. E ka re re ka bo re na le nako gore ke seka ka taboga gore ke te ke kgone go rera re sa taboga. But this morning we want to talk about the reason for our existence as Adventists, or the Magna Carta of Adventism. Ke batla gore moso wa gompieno re bue ka lebaka la go bo re leyo jaaka baliti. And Kana kono ya gore ke eng re le gana. for that, I want to direct our minds to the book of Mark, chapter 5, and we'll consider verse 19 to verse 20. Ke batla gore re tsepega matho a rona mo lekwalong la ga Mareko kgaolo ya botlhano. Mark chapter 5, verse 19, the Bible says, as he was getting into the boat, the man who had been demon possessed kept begging him to be with him. That's verse 18. Temana le some le borobedi a re ha na ipaakanyetsa go tsena mo mokorong re yo na na le badimo a ba ta kwa go ene. Verse 19. But he would not let him. Instead, he told him, "Go back home to your own people and report to them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you." Mme a se ka mo leta a mo raya a re tsamaya o ye ko go ba gaeno o ba bolelele se modimo a se go diretseng le ka ga ntseng le bo le mo go wena ka teng. The last verse, verse 20, the Bible says, "So he went out and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and they were all amazed." May God add a blessing to the reading of his word. Mme o na tsamaya a ya ko Dikapolos ko neng a tswa teng mme a go bolelela batho se modimo a se mo diretseng. Our eyes are closed as we seek the Lord in prayer. Father God, who art in heaven, we have opened your word. We have read it with our own eyes, with our own mouth, and it has been heard in our own ears, dear Lord. We know that humanity can fairly represent the divine, and we invite you in our midst this morning so that the Holy Spirit can be the representative of heaven in the interpretation of the holy writings. Be with us, for we humbly pray. In Jesus' name, amen. Amen. The book of Mark is considered as one of the busy books in the Gospels. Lekwalo la ga Mareko ke lengwe la dikwalo tse di tshwereng ka thata mo melaetseng. When we read and look at the life of Jesus Christ, we get to realize that Jesus Christ is busiest in the book of Mark. Ha re lebelela botshelo jwa ga Keresete re lemoga gore o ne a tshwere a dira ka natla mo lekwalong la ga Mareko. Because when you read the book of Mark, one of the key or the common ways that appear frequently, as much as 40 times, is the word that says immediately. Ha re ela tlhoko mo lekwalong la ga Mareko re ta ithela le gore lehoko le le nnang le boelelwa gantsi ke gore ka bogego le boelelwa masome a mane. In the book of Mark, Jesus is very busy, and immediately after one action of service, he would immediately move to the other. Re ta lemoga gore ka dinako tsotlhe o ne a tshwere a dira mme a dira go tswa mo tirong engwe go ya mo go engwe. We note, however, that the narration or the text that we have just referred to finds its relevance and meaning from chapter 4. Mme re lemoga gore temana e re sa tswang go e bala e tsa bokao mo kgaolong ya bone. It starts in chapter 4, and in chapter 4 we see Jesus
sitting by the seaside and he is teaching. E simolola kwa kgaolong ya bone, mme kwa kgaolong ya bone re bona Jesu a ntse ga letshitshing la lewatle a ruta. He is teaching and he is healing. Wa ruta wa hodisa. It starts by saying, and he began again to teach by the seaside, and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered a ship and sat in the sea, and the whole multitude by the sea sat by the land. E simolola e re mme o na a tsena mo mokorong mme a ruta go ne go na le boididi ja batho ba ba neng ba mo reeditse. There are so many parables that Jesus gives in the Bible. Go na le ditshwantsho tse dintsi tse Jesu a di bontshang mo Baebeleng. However, the book of Mark records the first parable that Jesus gave to the multitude that followed to listen to his beautiful messages. In chapter 4, Jesus sits there and he narrates a parable of a sower. He talks about the seed that falls on good land, the seed that falls on rocky sand, on rocky ground, and he talks about a seed that falls on sandy sand. A ba ruta ka peo e wetseng mo mokwakweng, ka e wetseng mo makgabaneng, ka e wetseng mo mothabeng, le ka e wetseng mo mmung. And how he further goes to say to the audience that this represents God's kingdom and his word. A ba tswela re se se emetse bogosi jwa Modimo le tsela ya gagwe. Verse chapter 4 is not basically or a chapter of interest this morning. But But we note in chapter 4 that after Jesus had taught the disciples by the seaside, the biblical text says that the disciples then sent the multitude away. And after the disciples had sent the multitude away, the Bible says in chapter 4 that the disciples took Jesus as he was and they put him into the boat so that they may cross over to the other side of the lake. Mark is an intelligent disciple of Christ, and everything that he records in the biblical narrative has theological significance. He categorically states that they took Jesus as he was. They do not take Jesus as they think or wish he must be. They do not take Jesus as Jesus was presented, as how other people presented Jesus to them. The Bible says that they do not take him as they might have seen him presented or given testimonies about through the lives of other people. Through their experience with Jesus, first-hand experience with Jesus, not what about they heard of Jesus, they take him into the boat. And they do this at his instruction. He says to them in chapter 4, verse 35, let's then cross over to the other side. Jesus is the one who launches the expedition to leave Galilee to go to the other side, passing through the sea. The disciples are acting on the divine instruction. They do not know why they are leaving the other side of the sea to go to the other side of the sea.
ga ba itse gore goreng ba tshwanelwa ke go tlogela letshitshi le ntlha e nngwe ya motse go ya ko go e But nngwe. based on their experience, past experience with Jesus, they know that if it is Jesus who says or instructs us to embark on this expedition, surely it is for a good reason. Mme ka ntlha ya maiphitlhelo a bone le Jesu ba itse gore ha e le Jesu a buang go tshwanetse go In diragale. chapter 4, after they have embarked and they are in the middle of the sea, we know the story, there broke a great storm. Mme jaanong ha ba le ha gare ga lewatle mo kgaolong ya bone go ne ga nna le pula e kgolo kana We are passing through chapter 4. There is a great storm. We know how the disciples labor to try and save themselves from the storm. go nna le matsutsu a magolo ba leka go tsamaya. What is apparent in the biblical narration is that when the disciples are in the middle of this storm, Mme re lemoga gore ha barutwa ba le ga gare ga matsutsu bua, they have forgotten that the master is with them in the storm. ba lebetse gore morena o na le bone mo gare ga makubu. They apply human ingenuity to try and rescue themselves from the tragedy that had befallen them. Ba leka mathalenyana a setho go leka go ikgolola mo seemong se se siru se se tla They tlogang se ba try wela. to apply the laws of physics. They try to use everything at their disposal to empty water from the vessel so that it becomes lighter and it flows. But it appears that the more they try, the more the situation becomes more scary. Ba leka tsotlhe tse ba ka di kgonang gore ba kgone go thohatsa mokoro gore o kgone go tsamaya. Mme le ha e leng se ba The se Bible dirileng sa tells us apara. that as they apply all these life-saving tactics, the Bible says that Jesus is relaxing and is sleeping in the boat. Mme Baebele ya re ha ba leka dilo tse tsotlhe yana Jesu ene o ntse ha batse o robetse. The Bible says, rather, Ellen White says that when all these things are taking place, Mmabaete a re ha dilo tse tsotlhe di diragala, when the storm is ravaging and beating on the boat, ha makhubu a itaka ka mokoro, suddenly lightning strikes, and when the lightning strikes and flashes, they see the face of Jesus, and Jesus is peacefully sleeping in the boat. ha le legadima le itaka le phatsima mo mokorong ba bona sefatlhego sa And ga when they Jesu se se see nang the kagiso. face of Jesus, they come to Jesus and they try to wake him. Ha ba bona sefatlhego sa ga Jesu ba tla ko go ene ba leka go mo tsosa. Now, you notice that when there is this great noise from the beatings and the thunders and the wailing of the disciples, Jesus relaxes and he sleeps in the storm. Lo tla lemoga gore ha go le modumo wa thubako wa go goa ga barutwa, The wind, the Yes, raging wind and the angry waves of the sea do not wake Jesus up. lewatle le le shagetseng le medumo yotlhe ya tholego ga We e tsose notice Jesu. that when the disciples argue amongst themselves, saying, let's do this, and the other one says to that, no, that won't help the situation. Their noise does not wake Jesus from sleep. Ha baruta ba nganga go twa a re se re leke se ga go tsose Jesu. The water that is beating on the boat and the water that is splashing into the boat does not wake Jesus from the sleep. Metsi a itang mokoro a tsena mo mokorong ga a tsose Jesu. But however, we notice that the moment when they see his face and then their cry is not directed at the problem, but their cry is directed at him, Jesus wakes and responds to a cry that is directed at him. Nako hela e leng gore jaanong sello sa bone se lebagana le ene ga se a lebagana le diemo se tsosa Jesu. Like I say, our interest this morning is not on this part of the passage. However, I want to ask you a question this morning. Where is your cry directed to in your storm? Who is your cry directed to in your storm? Palo e re sa tswang go e bala ga se yone konokono ya rona mme hela ke batla go le botsa potso ya gore wena
Ha o le mo selelong se se mahehe, o se lebisa ko go mang? By the time when the cry was not directed to the fellow disciple, Ha selelo se sa lebagana le moruta yo by the mongwe. time when the cry was directed to Jesus himself, Ha selelo se ne se lebagantswe the le Bible says Jesu. that Jesus instantly woke from sleep. Bible ya re Jesu ka bohego a tsoga. The Jesus here is representing a mother who is busy in the racket of life, but at the slightest cry of their dear child, the mother can hear the distinct voice of its child. Jesu hano o tshwana le mme yo ya reng a tshwere kana ta dira hela ha lentswe la ngwana le It se la doesn't sele la matter utlwa, how many wa children utlwa. would be crying in a room. A mother would be able to distinct and hear the voice of their child from the countless voices and the shrieking sounds of children that are crying. Le ha go ka nna lewelewele la bana ba le bantsintsi ba lela mo phaposing, mme wa go kgona go utlwa la ngwana a gagwe. Jesus wakes up and the disciples say to him, Master, carest not that we perish. Jesu a tsoga mme ba mmotsa, morena a ga o kgathale ha re nyelela. Carest not that we perish. A ga o kgathale ha re They are nyelela. saying to Jesus, Jesus, you are also in trouble just like us. We are going to perish together. Ba ra Jesu ba re mme kana o tshwana le rona o mo mathateng ya ka rona. Ra go From the nyelela mmogo. instance, their interest is not what Christ the divine can do, but their interest is on what Christ the human Christ can do in helping them survive the raging storm. Mo nakong eo ga ba akanye ka Kriste wa legodimo yo o ka ba bolokang kana sa ka se dirang, ba To akantse ka Jesu them, a the le ga se a ka idea se is dirang. Christ, get a bucket so that you help us in bailing and in surviving. Do something. Care us not that we perish. Tlhaloganyo ya bone ke gore Jesu le ena dira sengwe o supe o ipone o dira sengwe. The Bible is not, Christ is not bothered by the way they respond to him. Ga ba akanye sepe ka poloko, Kriste ga a lebagana The le Bible se ba says se that akanyang. Jesus arises from the sleep and he pronounces peace on the storm. He says, peace, be still. Bible ya re Jesu a tsoga o tswa mo makhubung a ba kgalemela Now, lewatle. the same terminology that Jesus is using to deal with the storm Mahoko a tshwanang hela Jesu a dirisitseng go itebaganya is le the makhubu. same terminology that Jesus uses when he deals with demons. Ke sone se se tshwanang ha itebaganya le badimo. You didn't hear me. Ha lo a nkutlwa. The same terminology Mahoko a that tshwanang. Jesus uses when he deals with the storm in the middle of the Sea of Galilee is the very same terminology that he's used in the past and he's going to use in the future when he deals with demons, because he knows that what he's dealing with here is not of the physical realm but the spiritual realm. Mahoko a tshwanang a Jesu a dirisang gone ha mo makhubung ke mahoko a tshwanang a Jesu a dirisang Jesus ha lebagane le badimo ka gore wa itse gore ga se tries seemo to sa alert lehatsheng. the disciples that this is a spiritual problem. It is not a weather problem. It does not require raincoats, but it requires you to connect with the divine. Jesu le ka go ba raya a re se ga se kgang ya seemo sa loapi, ke kgang ya dinonogo jaanong e tlhoka nonogo ya He selegodimo. knows that they have embarked on a secret special mission. And therefore, the devil is targeting not only the disciples, but the devil is interested in his soul too. Wa itse gore ba simolotse ntwa tiro ya sephiri yaanong diabolo o And a therefore, itebaganya le bone hela o batla Therefore, ditiro tsa gagwe. the storm required divine intervention and not human intervention. Hence, Jesus refers to the storm as if he's referring to the demons. Jaaka hela e kete o lemoga gore seemo se ga se seemo sa selehatshe se tlhoka nonogo ya selegodimo ke sone sa itebaganyang le sone jaaka nkete o itebagantse le badimo. After he has calmed the storm,
ha a sena go kokobetsa makhubu he says to them, "Why art thou fearful?" o ba ra re lo boihela There eng is something interesting about these disciples, Magobs. go na le sengwe se se kgathang ka barutwa ba Instead of praying in celebration after the coming of the storm, morago ga makhubu a sena go tulala mo the beng Bible ja gore ba says rapele ba ipuela they are full of fear, ba tetse poifo despite Christ saving them. le ha ntse Keresete a ba bolokile Jesus, after coming to their rescue, he does not say to them, "Oh, why? Oh, wow. Oh, what a storm." He says to them, "Why is it that you have no faith?" Jesu ha a sena go ba boloka a sena go didimatsa makhubu ga a ba reya re lwa bona bonang o ba botsa gore Jesus, ke when re you sa look tumelo? at the passage, is not disturbed by the storm. However, when you look at the passage, you would notice that Jesus is disturbed by the lack of faith of his disciples. Jesu ga a tshwenngwa ke makhubu o tshwenngwa ke go tlhoka tumelo ga bone Jesus is not disturbed by their fear on the storm, but Jesus is disturbed by their lack of faith in him because he's the one who ordered them to embark on the ga a journey. tshwenngwe ke poifo ya bone ya go tshaba makhubu o tshwenngwa ke go tlhoka tumelo ya bone go lebala gore ke ene a ba laotseng gore a re toleleng a re kgabaganyetseng kwa moseja A small boat in a big storm is a scary place, yes. mokoro o monyenyane mo gare ga makhubu a matonatona go a tshosa However, their initial fear was wrong mme le ga go ntse jalo poifo ya bone e ne e sa tshwanela because what you do with your fear is all that makes the difference. kana se o se dirang mo poifong ya gago ke sone se se dirang pharologanyo Because in this passage, mo lekwalong le it means that the disciples did not believe the words of Jesus Christ. Hence, they had the fear. Because it is Jesus who said to them, "Let us go over to the other side." Jesus did not say to them, "Let us do our best, maybe we'll not drown." He promised them a safe arrival. The disciples should have chosen to believe the promise and not believe the problem. And Jesus is troubled by their lack of faith. And there are many of us Christians today who believe that the church that we are in, the boat that we are in, is about to go down. This church, they say things have changed. This church is not the end time church. But when I read the book of Revelation, when John writes about this church, he says that he sees one like the Son of Man walking amongst the 7 candlestands. And we know that the 7 candlestands represents the 7 end time churches. And Jesus is seen walking amongst the 7 churches. And this says to us that there is no time in the history of this church when Jesus will not be a part of this church. Therefore, it may appear as if the church is falling, but the church will not fall because Jesus is seen walking amongst the 7 churches. The Bible says, chapter 5, they get into the other side of the lake, into the place known as the gatherings. They arrive in the early morning hours. And as they reach shore, the rising sun is touching down and kissing the sea.
letsatsi le le thabang le a maloate painting a picture of peace. le bontsha kagiso. But soon, before they can appreciate the beauty that is ahead of them, Mme pele hela ga ba kola bonte jo bo ga pele ga the ga Bible bone. says that their sight was caught up by a fury that is more terrible more terrible than the experience of the raging sea. Ha ba tsosa matho ba rakantshiwa ke seemo se se gaisang lewatle le le What is dumang. ahead of them is more terrifying. Se se ko pele ga bone sa tshosa. The Bible says that there was a man who appeared before them who looked like a beast. Ga bo go le monna mongwe yo na ata go bona lebega jaaka He phologolo. looked like a beast because he was tormented by the devil. O na lebega jaaka phologolo ka ntateng ya gore o na tshwenngwa ke For diabolo. years, he had been demon possessed. Dingwaga tse dintsintsi a bana le badimo. The effects of sin had taken a toll on him. Madio a boleo a ba a itebagantse le ene. When Luke describes this man and the effects of sin on his body and on his view and or his demeanor, Ha Luke a bua ka monna yo a bua ka ga boleo bo mo he sentseng bo mo says that sotakile ka he teng. paints a picture that suggests to us that this man was almost looking like a subhuman being. He was almost like a wild animal. O mma a mo tshwantsha a lebega jaaka nketeng ga a sa tlhole le motho o latlhegetswe ke sotho o tshwana Dr. le Luke phologolo ya says, naga. because of the demons that possessed him, Luke a re ka ntlha ya badimo ba ba mo go ene. the man almost walked naked. Re o na a tsamaya You know, a sa when I tswala. read the description by Dr. Luke, Ha ke bala polelo ka ngaka and Luke, when I look around our societies right now, ke be ke bona tšhaba ya rona our gompieno. clothes are becoming shorter and tighter. Diaparo tsa rona di nna dikhutshwane ebile di re atumela If it's the thata. men, our clothes are becoming tighter. Ha e le borre di a ba atumela thata. If it's the women, our clothes are becoming shorter. Ha e le And borre di khutshwana when le go Luke gaisa. describes this demon-possessed man, he says that he was almost naked, like we are almost naked now. Luke o tshwantsha reo He says that tshwana e ka re ga a the apara jaaka re man, sa apara you'll make a gompieno. conclusion for yourselves. The man lived amongst the decaying dead, contrary to the Jewish law. Reo a ba tshela mo gare ga batho ba ba suleng go hapana le molao wa He had Sejuda. supernatural strength. A na le nonogo e kgolo. He would be bound on chains and would break these chains and be free. A ba golegilwe ka diketane a ba di kgaola motho. The man would self-torment, he would cut himself, and he would bleed all over. Monna yo a ba ikgaola a itshega ka dutamadi gongwe le He gongwe. would carry scars all over his body, A ba na le dipadi mo mmeleng wa gote. piercings all over his body. A na thabiwa And the gongwe le gongwe. society around us, when you have these scars and pierces all over our bodies, is portraying that as us being modernized or cool. But when you look at the description that Luke gives about such, Luke says that he was demon possessed. Setho gompieno ga motho a le dipadi a itshwaile go a te ke gona a ka siame mme se Luke a se buang sa The harologana. man had uncontrollable behavior. Reo a ba a sa kgone No kope. one could tame him. Go ne go sena ope yo o ka mo ruang. And did you know that strangely there are Christians who believe that when we behave in this manner that is described by Luke, that's when we are imbued or the Holy Spirit has come upon us. Look at our worship services these days. Most of us, we behave like this demon-possessed guy, and we said, surely at that worship service or at that concert, the Lord was with us. A lono lo itse gore go na le ba Kriste gompieno ba ba dumelang gore ha re itshola jaaka reo o go buiwang ka ene yo. Dikobamo tsa rona ha go thakathakanye ke gone re reng The disciples are with Jesus and they are disembarking the boat.
Baruta ba na le Jesu ba gologa And mokoro. the view that they see is the of this beast. The Bible, Ellen White says, immediately the disciples saw this beast ahead of them. They started to run and flee away from Jesus. Ba bo ba kopanwa ke motho sephologolo e Baebele ya re ba bo ba sia. Allow me to quote Ellen White from the book Desire of Ages, page 337. She says, the disciples and their companions fled in terror Barutwa ba ne ba sia ka letshogo. as they were running for their lives. Ba tshaba ka matshelo a Ellen White bone. says they turned around, they looked at each other as they were running, and as they looked at each other, they could see that they were alone. They had left Jesus where he was standing. Ba le bana ba ntse ba sia jaana mme ba lemoga gore ba The nosi ba tlogetse disciples Jesu ko are na le teng. fleeing from danger. Barutwa ba tshaba But in their kotsi. attempt of fleeing from danger, they are leaving Jesus Christ Mme behind. ka maiteko a go tshaba kotsi ba tlogela Jesu ko morago. Ellen White says he was standing where they had left him. Mawaete a re o na eme ga ba mo tlogetseng teng. He who had stilled the tempest, who had before met Satan and conquered him, did not flee before the demons. Ene yo didimaditseng lewatle, ene yo lebaganeng le mmaba ga a She sia. says, when the man gnashing his teeth and foaming at the mouth approached him, Jesus raised that hand which had beckoned the waves to rest, and the man could not come here. They stood, the demon possessed stood raging but helpless before him. Ha monna yo lebegang sephologolo yo a ta ko go Jesu a thathantsha meno. The demon Jesu a re o possessed na tsholetsa letsogo lo could le le not na le keep dirisa quiet. go He tima made loatle. strange and frightening sounds before Jesus, but his hand was up, but the demons could not do anything to O na him. dira medumo a thathantsha meno a ta ko go Jesu mme Jesu a tsholetsa letsogo a ntse a eme go le gongwe hela. The disciples fled away from Jesus during the time when they needed Jesus the most. Ba ne ba sia ba tshaba ba tlogela Jesu mo nakong e ne ba mo tlhoka go gaisa. Barely a day after the calming of the storm. Go na le nako ya matsutsube e tang. Ellen White elsewhere talks about the unguarded moment. Mawaete o bua ka dinako tse di sa He lebelelwang. says, often our fall happens after great exploits for God. Go le gantsi go a ga rona go diragala re sena go direla modimo And she dikgakgamatso. terms that the unguarded moment. Actually, it is in the book. A re ke nako e leng gore ra bo re sa ipaakanya. It is actually in the book Patriarchs and Prophets where she writes about Elijah after he had defeated, won the contest at Carmel. Ke mo go Patriarch and Prophets ha a bua ka Elijah a sena go Self almost took over the person of Elijah. Satan o na Self almost took over the person of Elijah. Elijah o na nna le boene. And forgetting how God had won the contest at battle, he feared the hand of the evil princess. A ba lebala ka ha modimo a mo henyeditseng dintwa ka teng a ba nna After le Jesus has calmed the storm in the sea, morago ga Jesu a sena go didimatsa the makhubu ko disciples lewatleng. are fleeing away from him. Baruta ba tshaba ba mo tlogela ko morago. Yet he's the one who said, let us cross over to go where? To the other side. Le ha ntse e le ena a rileng a re kgabaganyetseng kwa The moseja. disciples are representing men and women sitting on the chair that you are sitting on right now here at Motswedi Church this morning. Baruta ba emetse monna le mosadi yo ntse mo setilong se o se ntseng mosa wa You gompieno have mo a motseng. book that is full of testimonies of how the Lord has come through for you. O na le lekwalo le le tletseng maiphitlhelo a ka ha They Jesu are a go itheketseng experiences ka teng. that when you look back, you know for sure that it is the Lord who has fought for you. Maiphitlhelo a o ka supang gore ha ka boammaaruri modimo na na le nna. But at the slightest temptation, you forget of how the Lord has led you in the past.
like the disciples. mme ka tekwahelo e nyenyane wa lebala ka ha modimo a go gogileng ka teng jaaka barutwa. The Bible says that he causes the man to calm down. Baebele ya re a dira gore monna yo a And he ritibale, commands the demons that are possessing him to flee from him. a ba laola badimo ba ba mo tshwereng gore ba Suddenly- tswe mo go ene. Suddenly, the man is loosened and the man is free. Monna yo a ba gololwa a ba nna le And kgololo, news is spread to the people mme dikgang tsa ya ko bathong that some demons have descended on some pigs that were there. gore badimo bangwe ba wetse mo The Bible dikolobeng. says that the people came to Jesus and they were angry that their business was over because the pigs had gone into the what? Into the sea. Batho ba ta ba shakgetse Baebele a rialo ba ta go ko go Jesu ka gore dikolobe di ne di wetse mo loateng. Their interest is not on the man who has been loosened. Kgatlhego a bona ga se motho yo golotsweng. Their interest is now on the business. Kgatlhego ya bone ke ko Do you kgwebong. know? Do you know that there are churches that are very hostile to prodigals who come back into the faith? A lono lo itse gore go na le diphuthego tse e leng gore ba shakgala ha barwa ba sesenyi ba boela mo gae. You are not hearing me. Ha lo a nkutlwa. There are churches Go na le that diphuthego are hostile to people who fell in the past and they have made peace with their God and they are coming back to God. tse di nnang bothole mo bathong ba ba tswang kwa ba dirile kagiso le modimo They ba are boela. such churches are represented by these people who were full of anger against Christ for freeing someone who was a slave to demons for years. Diphuthego tse di emetswe ke batho bone ba ba shakgetseng ba ka ntata ya gore Jesu o golotse motho yo na a tshwenngwa ke badimo botshelo jotlhe. Jesus is not bothered by them. Jesu ha a tshwenngwe ke bone. The Bible says that this man who was freed Baebele ya re monna yo o golotsweng yo went to the sea, said to Jesus, made an attempt to follow Jesus Christ. o na le ka go sala Jesu morago. He says, Jesus, for what you have done for me, I want to go with you wherever you go. O raya Jesu a re ka seo se ntiretseng ke batla go tsamaya le wena gongwe le gongwe ko o yang teng. When you look at the life of this man, Ha o lebelela botshelo jwa rre yo, you would notice that Jesus did not pitch a 2-week crusade to this man. Jesu ga iske a thome tante a rarela Jesus monna did yo. not preach any sermon to this man. Jesu ga iske a rere thero a e rarela rre yo. But the Bible says this man, because of what Jesus had done for him, decided that he would follow Jesus Christ. But Jesus says to the man, no, I do not want you to follow me. Baebele ya re monna yo ka ntateng ya se Jesu a se mo The man diretseng o batla had go mo sala not gone morago. through the baptismal class. Re yo a ba sa heta ka setlhopha sa The kolobetso. man was not enrolled for VOP lessons. Re The yo a man ba had sa never tsena mo graduated for dithutong sa VOP. maranyane. But Jesus says to him, Mme for Jesu a what re, I have done, go and tell the people what you have seen and what you are se ke experiencing. go se diretseng tsamaya o go se bolelela batho se o se bonye le se o se iphitlheletseng. The people had to go and give an evidence that Jesus was truly the Messiah because of what they experienced in Jesus Christ. Batho ba ne ba tshwanelwa ke go bona gore Jesu ke mmoloki ka ntateng ya sa ba sa diretseng. When the demon went to the people, he told the people about what he knew about Jesus Christ. Re ha ya ko bathong o na ba bolelela He ka se was Jesu a se telling mo- people about what he has seen about Jesus Christ. a bolelela batho ka sa se boneng ka He was Keresete. telling the people about what he heard from the mouth of Jesus Christ. A ba bolelela ka sa se utlwileng He go tswa was mo molomong wa telling ga the Jesu. people about what he feels because of the power of Jesus Christ. A ba bolelela ka sa se ikutlwang ka ntateng ya ga nonogo ya ga Keresete. And this is what everyone can do whose heart has been touched by the grace of God. Se ke sone se mongwe le mongwe yo a amilweng e pelo ya gagwe e amilweng ke Modimo a ka se dirang. Jesus says to him, go to the Decapolis.
Baebele ya re Jesu a mo raya a re tsamaya o ye ko dikapolo and publish what I have done for you and what you are experiencing. mme o bolele se ke go se diretseng. Of course, Decapolis means 10 cities. Deca meaning 10 and polis meaning cities, 10 cities. Jesus is commissioning him as a missionary. Jesu o mo isa ko metsemegolo yone eo e le lesome e le modiredi. Missionary work is not birthed out of understanding fully the fundamental beliefs of the SDA Church, but effective missionary work is birthed and out from your experience with Jesus Christ. You only publish ga bo simolole gore o bo itse dithuto konokono tse 20 le before you can tell others about the mark of the beast. Tell others about how God has freed you from witchcraft. pele ga o ka bolelela batho ka letshwao la sebatana ba bolele ka ga Jesu a go golotseng ka teng Before you can tell others about the mark of the beast or the Sabbath, tell them about how Christ, the power of prayer, helped you to break the addictions of alcohol and other drugs. pele ga o ka bolelela batho ka sabata kana ka letshwao la sebatana ba bolele ka ga thapelo e go golotseng ka teng go tswa mo go tshwakgololeng ke when the dino. demoniac is loosened, Ha re wa gololwa he does not carry the 28 fundamental beliefs with him. ga a tsamaye ka dithuto konokono He carries his experience with Jesus with him. o tsamaya ka maiphitlhelo a gagwe le Jesu. He goes and publishes to the Decapolis. O bolelela batho ba metse e. And this is the Magna Carta of Adventism. He says to him, E ke yone thuto konokono ya seliti. Jesus says to him, Jesu o mo raya a re go home to your friends tsamaya o ye ko lapeng ko tsaleng tsa and gago tell them what great things the Lord has done for you. o ba bolelele ka dilo tse dikgolo tse morena a go di And he diretseng has had compassion on you. jaaka nnile lebole le pelo And the thomogile Bible go wena. says, and the demoniac departed and began to proclaim in the 10 cities all that Jesus had done for him, and all marveled. Baebele ya re o na tsamaya go bolelela metsemegolo e tse Jesu a se diretseng mme botlhe ba gakgamala. The young man thought that it was enough to live under the shadow of Jesus Christ. But Jesus said to him, it is not enough for you to follow me. It is not enough for you to live under my shadow. And therefore Christ sends him away from him. He sends him away from the life of idleness, and the man becomes a missionary for Jesus Christ. Le ka na le ne le dumela gore go nna ga dinaong tsa ga Jesu go lekanye mme Jesu a montsha e le moreri go raya go dira tiro a montsha mo go tlhokeng go dira. You may not be a demoniac, O ka tswa o sena badimo but surely you have an experience with Jesus. mme ka boammaaruri o na le maiphitlhelo le Jesu. Carry that experience with Jesus and share it with other people. Tsa maiphitlhelo le Jesu o a balane le batho ba May the bangwe. good Lord help us and bless us as we become missionaries for him. A modimo a re se go a tsaya ba re utlwela botlhoko jaaka re nna badiri le Amen. ene. Amen. Go wena ga ke tsengwe thuso, fa wena o nteseletsa, ao ke tla ya kwa kae. Jaanong ke na le tumelo gore Jesu o ntshwetse, a tsholola madi a gwe go nkgolola sebe.
Medumela morwa gago o nkutlwise thata me o nkgolole dithatong gonne nakong eno jaanong ke na le tumelo gore Jesu o ntshwetse a tsholola madi a gwe go nkgolola sebe monga tumelo go wena ke le bakeletsa jaanong ke bone mpho eo fa e se wonka swa ke anong ke na le tumelo gore Jesu o ntshwetse a tsholola madi a gwe go nkgolola sebe. Ra rapele. Rara wa rona yo kwa legodimong o buile le rona. Re lopa gore o kanele le go kole mo dipelong tsa rona. Tswa le rona morena ka mautlwelo botlhoko wa gago. O nne le rona gongwe le gongwe ko re tabang re ya teng. Jaaka re tswa gano re a go nna bareri. Re kaele tsela o re ise ko re tshwanetseng go ya teng. E ke thapelo ya rona ka leina la ga Jesu. Amen. Number 181. Haritsina koya utlotla mighty buya khotsa muso gongwe kana mabanya ne gongwe mapakela tsotso gore re lebele tele dipone di sitime itle re ata afitle le bisite re letile re golebeletse re letile re golebeletse re letile re golebeletse re santse re goletile ke gopola pelo tlomogi ya tlhwatlhwa ya polokagwe a tswa manong a galale lo go tla swela batimedi gongwe go tla moitumedi sa fa